dufite abantu bahiye umutima We have people whose hearts are dufite burned. abantu baguye byarangiye People have fallen already. bambaye ikanzu y'ubutambyi Backslidden, and they're wearing the priestly garments. baracyakora umurimo And they're still working in ariko mu ministry, mitima yabo but in their hearts, ntago byajemo the promised iyo land. tutumvira imana When we are not obedient hari to God, kanani duhomba there is a Canaan that Toma we selema ndalabasi Hallelujah. wangu iyo tutumvira when imana we do not obey God, layazima hanefola rakosa iyo utumvira when you imana do not obey God, hari kanani utajyamo there is a Canaan you do not enter. iyo When utumvira imana you do not obey hari ibyo God, utageraho haleluya Hallelujah. urifuza you gutabarwa want to be rescued. ubaha imana Obey God. urifuza bizinesi You want a business. ubaha Obey imana God. urifuza kujya mu bindi You bihugu want to ukeneye go in abroad ubaha countries. imana Obey God. haleluya Hallelujah. urifuza gukira indwara You want to be healed from disease. ubaha imana Obey God. kubaha imana Obeying God. kubaha imana Obeying God. butugumisha mu bwisho bwisumba byose I greet you once again, brethren. abatuye muri amerika Those who are in America, canada Canada, australia Australia, abatuye i burayi and those in Europe, abavandimwe b'i burundi our brothers from Burundi, kongo tanzania Congo, and Tanzania. abumva ikinyarwanda bose Whoever hears abari Kinyarwanda, amajyepfo n'amajyaruguru from the south and the north, abari no mu rwanda hagati and all of us in Rwanda. ndabwiye ngo ni pasiteri ntambaze jean baptiste This is Pastor Nabawazi Jean Baptiste uri kubaganiriza talking to you tunyuze kuri cano nziza through our wonderful channel yitwa tubageraneho ubwuzu called Tubageraneho Ubwuzu. haleluya Hallelujah. tubageraneho ubwuzu Tubageraneho Ubwuzu. tubageraneho ubutumwa Tubageraneho ubutumwa. tubabwire ibikwiye Reach you with goodness, reach you with messages, and bring you worthy things. haleluya Hallelujah. nagira ngo rero dusengane imana I would like us to pray to God hanyuma tuganire ku magambo and talk about the Word of God. amagambo nifuje ko tuganiraho uyu munsi Now, the word for today nicyo bita kuba mu bwihisho bwisumba byose is called abiding in the hiding place of the Most kuba High. mu bwihisho bwisumba byose Abiding in the hiding place of the Most cyangwa High. kuba munsi y'ubushobozi bw'imana Abiding under the power of God. haleluya Hallelujah. ese ubundi umuntu ahabeshwa n'iki What makes you live in the presence ni of uko God? yaririmbye cyane Is it because of singing ni a uko lot yakoze ibindi bintu or bidasanzwe doing other great works? ngiki gisubizo tugiye gusubiza kano kanya This is what we're going to answer right kuba mu now. bwihisho bwisumba byose Abiding in the hiding place of the Most High. mana data wa twese uhoraho Our Father Almighty, ndagushimiye cyane I thank you kuko twemereye for allowing us, kandi ukanabyemera and you have promised us ukatwereka undi munsi mushyashya mu to buzima show us a new and wonderful day in life. turagushimiye mana We thank you, Lord. si umunsi wo gucumuramo tubonye This is not a day upon which to sin, ahubwo ni umunsi wo kubaha but a day to fear you. twongerewe umunsi wo kwezwa Father, we're given another day to be sanctified. unyezanye n'abanyumva bose Sanctify me with all who are listening mu to izina me. rya Yesu Kristo umwami In the wacu name of Jesus Christ our Lord. amen Amen. mbere y'uko tangira icyigisho Before we start this message, nagira ngo suhuze utwa dona uri mu I would bubirigi like to greet Donna from Belgium ubwire ngo imana yohereje and say that the gift she sent yahageze amahoro has arrived safely. imana imuha umugisha God bless her. reka rero tuganire ku ijambo ry'imana Let us talk about the Word of God. Please speak the Word of God. rigaragara mu gitabo cya mbere cya samweli That we'll find in the first book of Samuel, ibice 15 chapter 15, umurongo wa 22 verse 22 na 23 and 23. samweli aramubaza ati mbese uwiteka yishimira ibitambo byotswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye erega kumvira biruta ibitambo kandi kwitonda bikaruta ibinure n'amasekurume y'intama kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi kandi mudakurwa ku ijambo asa n'uramya igishushanyo cya terafimu ubwo wanze ijambo ry'uwiteka nawe yanze kuba ku ngoma imana itugirire neza. Samuel said, has the Lord as great a delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as idolatry and teraphim. Because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you from being king. Amen. Imana ibaho umugisha cyane. God bless you abundantly. Ni ukuvanga aya magambo dusomye. These words you are reading,
mukurikirana kuri Tubagiraneho Ubwuzu TV As you are following on Tubagiraneho Ubwuzu kandi TV, mukomeze muyikurikirane keep following muhereze n'abandi and share with others. kandi mu gice mutungane muri ibitekerezo And as you are even following, dukeneye please give inyunganizi us mu bitekerezo ideas. byanyu. We need your ideas. nagira ngo dusomere ijambo. I would like us to read this word. Tubonye ijambo rigaragara mu gitabo cya mbere cya Samweli This word we just read in the first book of Samuel, ibice 15 chapter 15. twabonye 200 We saw two verses, 24-23 verse 22 and verse 23, aho tubonye ikiganiro cy'umukozi w'Imana where we just saw a discussion of a servant of God witwa Samweli called Samuel, arimo abwira umwami Sawuli. as he was speaking to King Saul. aramubwira ijambo He rikomeye said to him a great word haba ngo mbese and said, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byotswa has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices n'ibitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? as in obeying the voice of the Lord? Intego y'ijambo dufite uyu munsi Now the purpose or the goal for today's word, kugira ngo ube mu bwihisho bw'Isumba for you byose, to abide in the hiding place of the Most kugira High, ngo urindwe n'Imana, for you to be protected by ni God, ukugira kuyumvira. you must obey Him. Ugomba kuyumvira. You must obey Him. Samweli aramubwira ngo Samuel said to him, wibwira ko Imana ikeneye ibitambo? do you think God will want sacrifices? Ikeneye amaturo? Does He want offerings? Si kikeneye. It is not what He needs. Ikikeneye ni umuntu yumvira, What He needs is an obedient person, umuntu uca bugufi, a person who is humble, umuntu wegera a Imana. person who draws near to God. Aravuga ngo rega kumvira, He said, behold, to obey kuruta ibitambo. is better than sacrifice. Kumvira To obey kuruta is ibitambo, better than sacrifice. kandi kwitonda And to hearken kuruta ibinure by'amaseko. better than the fat of rams. Haleluya. Hallelujah. Mbere yuko ninjira muri iri jambo, Before I enter in this word, tubanze tumenye Sawuli ubundi ninde, I would like us to know who is Saul ubu tunamenye ubundi na Samweli ninde. and know who is Samuel. Samweli ikintu cya mbere tugomba kumenya, The first thing we have to know about Samuel, yabaye umutambyi adakomoka kwa Eli. he was a priest yet not from El's family. Iyo usomye igitabo cya mbere cya Samweli When you read the first book of Samuel, ibice 2, chapter 2, uzahasanga you'll find there ivuka rya the Samweli birth of Samuel n'ukuntu Samweli yaje kuba umutambyi. and how Samuel became a priest. Icyo twibuka neza What we remember well nuko Samweli is that Samuel ari mwene Rukana is the son of Elkanah hanyuma na Hana. and Hannah. Abantu babiri These two, ni ukuvuga ngo Hana nta mwana yari afite, Hannah could not bear children, ariko ngo amare kubyara but after she gave birth, amujyana mu she rusengero, took him to the temple abwira Imana ngo dore uyo nasabye Imana and nguyu, said to God, here is the one whom I have asked of you. Imana ndamukuzaniye. God, I bring him to you. Samweli aza kuba kwa Eli Samuel lived in Eli's house mu gihe abahungu ba Eli bari abanyabyaha. while the sons of Eli were sinners. Abahungu ba Eli bari The abanyabyaha, sons of Eli were sinners, Hofoni na Finehasi, Hophni and Phinehas. abantu birukanye ibitambo mu nzu y'Imana, People who rejected sacrifices and offerings abantu of bahunga God. urusengero People ran away from the church kubera ibyaha bya bene Eli. because of the sins of the sons of Ni Eli. ukuvuga ngo Samweli naho yakuriye. Samuel grew up in that family. Ibice 2 umurongo wa 30 Chapter 2 verse 30, mu gitabo cya Samweli wa the cya first mbere book of Samuel, habonetse umuntu witwa Gadi, is where a prophet called God came. aragenda asanga And Eli, he went to Eli aramubwira ngo and said to him, abahungu bawe wanze kubahana, you refused to correct your sons, ariko hari ikigiye but kuzababaho something is going to happen to them. kandi kizabaho And kizakubabaza, what will happen to them will hurt you. bazapfira umunsi umwe. They will die on the same day. Imana itugirire neza May cyane. God be good to us. Ibyaha bakoraga ni ibihe? What sins would they commit? Ngo abantu bazanaga ibitambo People would bring offerings. aho barindire ngo babitunganye, Instead of them waiting for the offerings, bakababwira ngo bashakemo inyama nziza they would tell them to find the best choice meat babanze bazotse. and burn them first. Ngo bagiraga n'ikanya ndende ikirusha And they kirekire had a long fork bajombaga mu nkono, that they would put and they would put in the pot, bituma abantu bazinuka igicaniro, and it made people abhor the offering, bazinuka the altar. amaturo, People abhorred offering bazinuka urusengero, and disliked the church. kuko Hofu na Finehasi bari n'abasambanyi. Hophni and Phinehas were also adulterers. Abagore bakoraga imirimo mu nzu y'Imana barayihunga, Women who
who do the work in the house of God ran away from the house of kuko God bari abatambyi b'abanyabyaha. because there were sinners, priests were sinners. Eli rero mu bahungu we nigeze abahana, So Eli did not correct his children, ariko kumva Imana yateguye Samweli. but God had prepared Samuel. Hallelujah. Hallelujah. Nubwo hari ubyica, Even though there's one who fails in his hari work, undi Imana irimo itegura. there's another one that God is Topa preparing. se mandele yamo. Hallelujah. Ibi bintu rokosiyalema, hari nk'ibintu coincidence hari amagambo ahuriramo, There are words that coincide there kuko mu gihe Hana yari abuze urubyaro, because when Hannah was not able to give birth, abari abatambyi bakoraga ibyaha, those who were priests were sinning. bituma Samweli avuka, And because of this reason, Samuel was born. avuka hakenewe umutambyi uzasimbura abo ngabo. And he was born when there was need of a priest to replace the sinners. Bagenzi banjye munkurikiye, Oh, brothers and sisters who are following me, nitutubaha Imana, if we do not fear God, hari abandi iri gutegura He's preparing others kandi bazakora who ibyatunaniye. will do what we failed to do. Noneho ngo amare gukura, Now, once he grew amare no guhamagarwa, and he was called, nibwo hagaragara icyabaye kuri bene. then is what we find what happened to the sons of Eli. Nabwiye ngo ibice 36 Chapter 2, verse mu 36, gitabo cya mbere cya Samweli, first book of Samuel. uwo muhanuzi arababwira ngo The prophet said to them, nari naravuze ko we n'inzu ya so I said that you and the father, your father's house, muzagendera imbere yanjye iminsi yose, shall walk before me all the days of your life. ariko ntibikabeho. But it shall not be so. Abanyubaha nibo nzubaha, I will honor those who honor me, abatanyubaha sinzabubaha. and not honor those who dishonor Urumva me. Imana iyo uyubaha nawe irakubaha, When you honor God, He also honors you. ni reciproke, birahura. It goes both ways. Hapaye Mose. Hallelujah. Aravuga ngo nari naravuze, He said, I had spoken. iyo utubaha Imana When you do not honor God, bigukura mu bushake bw'Imana, it takes you away from the will bigukura of mu God. bushake It bw'Imana. takes you away from the will of God. Aramubwira ngo nari naravuze That I had spoken yuko we n'inzu ya so that you and your father's house muzahora mugendera imbere shall yanjye, walk before me, ariko ntibikabeho, but never shall this be. kuko abanyubaha, For those who obey me and Nibo fear me nzubaha. are those whom I shall honor, abansuzugura and those who dishonor me bazasuzugurwa. shall be disgraced. Aramubwira ngo And he said, ngo dore ibigiye see kuzakubaho, what is going to happen to you. bazapfira umunsi umwe. They shall both die on the same day. Amubwira ngo kandi mu nzu yawe And in your house, ntawe uzarama, no one shall live a long life. bazajya bapfa bakenyutse, They will die prematurely. nzabirukana mu butambyi bose, I will cast them out of priesthood kuko nabonye umutambyi umeze nk'uko ashaka. because I have found a priest after Uwo my own mutambyi heart. yari nde rero? And who was that priest? Yari Sawuli, It was Samuel. yari Samweli, It sorry, was Samuel. yari It Samweli. was Samuel. Kandi Samweli akurira imbere y'abo bantu Samuel b'abanyabyaha, grew up in front of those sinners. akurira imbere y'abo Grew banyabyaha, up in front of those sinners. ariko ntiyita ku byaha I did byabo, not care about their ahubwo sins, yubaha Imana, but feared God. yishyira imbere Put y'Imana, himself before God. akorera Imana, Served God. haleluya. Hallelujah. Nubwo wayoborwa n'umunyabyaha w'umunyabyaha nkawe, Even though you are led by a sinner, do not be a sinner like him. haleluya. Hallelujah. Oh, nubwo yakuriye mu banyabyaha, Even though he grew up among sinners, ariko we ntigeze akurikira ibyaha. he did not follow sin. Aho rero niho witwa Samweli This is why Samuel yahindutse umutambyi. became a priest. Ubutambyi buva kwa Eli And priesthood came from Eli's house, yimukira kuri Samweli. moved to Samuel. Iyo utubaha Imana When you do not fear God, bigukura mu masezerano, it takes you away from the promises. bigukura mu cyo Imana This yakwemereye. takes you from what God promised. Uko niko kuri guhari. This is the truth. Amaturo, Offerings, uko wabyina, no matter how you dance, uko waririmba, no matter how you sing, uko wabigenza kose, matter what you do, ntabwo bikuraho it does not remove igihe cyose utumviye Imana. your disobedience to So, God. kumvira Imana rero So obeying God, yari impamvu itumubana n'Imana. obedience to God is one of the reasons that make you fellowship. Iyo wubaha Imana irakubahisha, When you honor God, He honors iyo you. usuzugura Imana And when you dishonor God, akenshi iragusuzuguza He nawe. disgraces you too. Urumva gukenyuka ntibyari bihari, A premature death was not normal. byazanywe no kutumvira It Imana. was brought by disobedience to God. Imana iramubwira ngo nawe And God
God said, you too, Eli, kuko utigeze uhana abana bawe because you did not rebuke your ahubwo children ukabihorera, and let them be, nawe uwo munsi uzapfa. you shall die on that day too. Yumvise ibintu bitatu byamukuye umutima. He heard three things that broke Yumvise his ko abana be heart, bapfiriye rimwe, that his sons are going to die at aravuga once. ati gupfa ni ibisanzwe. And he said, death is normal. Ariko yagushijwe n'iki? But what made him Aragwa die too? avunika ijosi. What made him die and break his neck Ni uko bari banyaze isanduku is y'Imana. that they had taken away the Bari Ark of banyaze the Covenant. isanduku They had y'Imana. taken away the Ark of the Covenant. Ubundi abantu bamaze gutsindwa mu by'umwuka People who have already failed in the spirit, bitwaza ibimenyetso. they just walk with Uzasanga signs. yiseguye Biriya, You find that they are carrying the Bible on usanga the yitwaye pillows, ku mutima ukuntu, or holding the Bible, yivugisha ibindi bintu. only speaking No, some things. nubwo No. bakusegura Biriya 200, No matter if you use 200 Bibles as your pillow, bana n'ijambo ry'Imana, abide with the word of God. bana n'ijambo ry'Imana Abide with the word of God. rijyanye no kumvira. That is in accordance to obedience. We rero icyatumye ahaguruka ku ntebe akagwa, What made him rise from his chair and fall down and ko break his neck yumvise ko isanduku y'Imana is inyazwe. that he heard that the Ark of the Covenant had been Icyo taken kintu away. cyaramubabaje. That hurt him. Bwari ubwa mbere bayikura ku gitereko cyayo. It was the first time that it was taken from its place. Bibwira ko isanduku igiye kubarwanirira. They thought that the Ark was going to fight for them, Ntabwo bishoboka. but it's not possible. Kurwanirirwa n'Imana bwo kuyumvira. It is God who fights for us because of obeying Him. Turwanirirwa n'Imana bwo It kuyumvira is no God who kuyubaha. fights for us because of obeying Him and fearing Him. Sawuli ninde rero? Who is Saul then? Sawuli ni umwami w'abantu, Saul is a king to people, watowe n'abantu, was elected by people, washatswe n'abantu. and who was sought by people. Ibyo agomba gukora ni iby'abantu. He was supposed to do human things. Mbisubire mu byumve. Let me repeat this. Sawuli, Saul, umwami w'abantu, a king to people, washatswe n'abantu, was sought by people, waririwe n'abantu, who people cried for, akora nk'iby'abantu. did according to people's will, Bitandukanye na Dawidi. which is separate from David, Imana yavuze ngo nabonye uwo umutima wanjye wishimira. whom God said, I've found one whom my heart delights in. Niyo mpamvu Dawidi This is why David ari umwami washyizweho n'Imana. is a king that was ordained by God. Ibyo yakoraga yavuganaga n'Imana. Whatever he did, he had spoken to God. Ariko Sawuli, But Saul, umwami w'abantu, a king of people, washyizweho n'abantu, elected by nawe people, akaba ari umuntu. and is also a human. Mwibuke neza basomye Bibiliya. Remember all those who read the Bible. We yahindutse umutima yasizwe amavuta. His heart changed when he became anointed. Ntabwo yahindutse mbere y'amavuta. He was not changed before the anointing. Yahindutse nyuma His y'amavuta. heart changed after being Nta muntu anointed. uhindukira muri korari. No one can change Ntabwo the wakizwa choir. wabaye pasiteri ufashijwe mbere. You cannot be saved when you are a pastor. Yo, Yesu atugire neza cyane. Oh, hallelujah. So Sawuli uyu nguyu, So this Saul, kuko yari umwami w'abantu, because he was a king to people, yaririwe n'abantu, who people cried for, yumviraga abantu he obeyed and listened to kuruta people kumvira iki more than Imana. listening to what God would say. Se mbisubiremo. Should I repeat this? Kuko yari umwami washatswe n'abantu, Because he was a king elected by people akaba n'umuntu, and a human as well. Imana ikababuza bakanga, God prohibited them, they refused. baranga bararira, They cried and wept. ibahereza umwami. God gave them a king. Byatumye Sawuli This is why Saul buri gihe yumvira abantu, would always obey people agatinya abantu, and fear people. aho gutinya Imana Instead ishobora of byose. fearing the Ibyo rero Almighty God. byamuzaniye akaga. This brought trouble upon him. Bigarukemo, Let me repeat this again. yahindutse yasizwe amavuta. He only changed after being Ntabwo anointed, yahindutse mbere y'amavuta. not before being anointed. Ntabwo uzaba umugore mbere yo kuba umugore. You will not be a wife before becoming a Ntabwo wife, uzaba umugabo mbere yo kuba umugabo. or be a husband before being a man. Hari ibintu bikwiye There guhinduka. are things that are impossible. Ngo kuko ngo Things should yagiye change. ahinduka buhoro buhoro. Because he changed briefly, he changed Ariko slowly. yasizwe amavuta. But after being anointed, Hinduka mbere yo kwakira amavuta. change before you receive the anointing. Hinduka mbere yo kuba umuririmbyi. Change before you become that Hinduka singer. mbere yo kuba pasiteri. Change before you become a Hinduka pastor. mbere yo kugira ikintu ukora. Change, be transformed before you do Hallelujah. anything. Change your mind. Hindura imitekerereze yawe.
impamvu itorero rifite ikibazo The reason why the church has trouble abantu barashaka guhindukira bari mu murimo is because people want to be transformed while in the work already. nta witoza gukina ari mu kibuga You can never train yourself to play while already in the pitch, in the middle of the abaro game. ndababwiye abantu impamvu yabo I will tell you the reason why. urumva ko Sawuli Saul yatowe n'abantu was elected by humans, akorera abantu served humans, ahinduka n'umwami w'abantu and became a king to humans. arangije arabumvira And he obeyed them. aya magambo tuyasomye When we read these words, uhereye mbere no mu bice bibanza even from the preceding hafi mu bice verses, nka birindwi aho ngaho from verse 7, uzasanga nanone yarongeye akora ikosa you find that he made ikosa rya mbere another yakoze mistake. niri What is the first mistake he made? ikosa rya mbere yakoze baramubwiye ngo mistake genda he made. utegereze ku musozi They told him, go and wait on the mountain. samwe aramubwira ngo nzagusangayo Someone said, I will find you there. ngo ariko hashize iminsi irindwi But after 7 days, ngo abonye abantu bamushizeho when he saw that people had left him, Sawuli udasobanukiwe Saul, who could not understand, ngo arangije ahinduka umutambyi became a priest. imana yamuhamagariye kuba umwami God called him to be a king. ntiyahamagariwe kuba He umutambyi was not called to be a priest. ikizakubwira umuntu utazi ibyo What akora will show you a person who does not afata know his inshingano ways? ze akongeraho He n'iz'abandi will take his responsibilities and add other people's ashaka kuba responsibilities. umuririmbyi akaba na He pasitori wants to be bidashoboka a singer and a pastor. arashaka kuba umurokore n'umumaneko mu itorero He ntibishoboka wants to be a Christian and a spy in the church. It's not kubera ko possible atamenye neza ubushake because he bw'imana did not know the will of God. kuko atahindutse mbere He was not transformed. arangije yiyambura ikanzu y'ubwami He took away the robe of being a king. ariko bivuga ahubwo yarayikomeje ikanzu No, y'ubwami no, no. He kept the robe, the king's robe, arangije ashyiraho n'iy'ubutambyi and also added the priest's yambara robe amakanzu abiri and wore 2 robes. aravuga ngo ni uko abantu bari bamushizeho And said it is because people had ni niko forsaken yabwiye him. Sawuli So this niko yabwiye Samweli is what he said to Samuel. aba turi kuse bitewe n'iki Sawuli ngo nabonye abantu banshizeho When I saw that people had left me, ngo kandi mbona abafilisitiya banzengurutse and while Philistines were surrounding nuko me, ndatamba I gave the offering. ntavuka kwa Lewi He is not a Levite. ntavuka kuri Aroni He's not from Aaron's family. umuryango akomokamo ntiwemerewe kuba abatambyi From his family, they're ariko not allowed to be yishyira priests. hejuru But he was so haughty and kubera proud ko atazi neza limitation because ye he does not know his limitation. ntabwo He azahagarukira does not know his iyo limitations. winjiye mu murimo utarasizwe ntumenye urwego rwawe When you enter in the ministry without being anointed, you do not know your own level. uri umuhanuzi ariko nturi You're a pasiteri prophet but not a pastor. uri pasiteri nturi umuhanuzi You're a pastor but not a prophet. uri umwigisha nturi A umushumba teacher, not a priest, not a kuki pastor. abantu bavanga Why do people mix dore these icyishe things? itorero muri iyi si This is what is reigning the church abantu in bakora these ibyo days. bahamagariwe People do things that they are called to do bakongeraho n'ibitari and ibyabo want to add duties that are not their icyawe own. ni ugutura si ukuba ariwe watuye Your duty is to give the offering, not to count the offering or be the one to receive it. amugera aramubaza ngo ibyo wakoze ni ibiki And he asked him, what have you done? ibyo wakoze ni ibiki What have you done? kubera ko ari umwami w'abantu Because he's a king to humans kandi yasabwe who n'abantu was requested by yahoraga humans. atinya abantu He always feared humans. ariko uwashyizweho n'imana But one that is ordained by God, uwahamagawe n'imana called by God, ntabwo atinya induru does not fear people. atinya He amagambo does not fear gossip. atinya urusaku He does not fear the atinya noise abasakuza or fear those who atinya shout. abavuga He does not fear aravuga ngo those who kuko speak. umwami imana He says, for the azantabara Lord God shall rescue Hallelujah. you. Hallelujah. zowandemaya Oh, hallelujah. obefora molas uwavuzweho n'imana One whom God spoke of ntabwo atinya induru does z'abantu not fear the noise of nta people. nubwo ahangayika He umutima does not fret his ko heart buri gihe muri we because he is always yubaka ku mana ishobora byose he is always built on the Almighty. aramubwira ngo nabonye abantu banshizeho He said, I saw people abandoning me ntinya yuko ndi buterwe and feared that I would be attacked. ikikubwira umuntu utaramenya agaciro k'imana The first thing that will tell you utari mu bushobozi the bw'imana sign of a person who has not realized the ability of God, who does not have the power of God. yatinya abantu He feared people. yabonye abantu bagendagira ngo imana He iragiye saw people leaving and thought that God has left too. mushiki wanjye mwene data My sister, my brother, bareke bagende si let imana them go. They are not reka God. bagende si Let imana them go. They are not reka God. bagende si Let imana them go. They are not bareke God. bareke Let them bareke go. kugenda kwabo ntacyo bitwaye Them going does not change icy'ingenzi anything. ni uko imana iba ihari What matters is that God is present. iryo ni ikosa rya mbere Sawuli That yakoze is the first mistake that Saul kandi made. ribabaza imana And this hurt God. nasomye
ijambo rivuga ngo I read the word saying, ngo nari narakwemereye kuba ku ngoma I had promised that you will reign, ariko birarangiye but it is over. ndayikwambuye nyihaye umuturanyi I am taking it from you to kubera iki your neighbor, atumviye because he did not obey. aho rero tumaze gusoma ibice 15 Now, when we read chapter 15, ngira ngo umurongo 20 na verse 22 and 23, tubonye amagambo nayo you read these words. Imana iramutuma ngo genda God sent him and said, Go, ushaka Agagi n'abamaleki umareho take Agag, the king of the Amalekites, and all the Amalekites, and kill them, kuko nibutse inabi bakoreye abisirayeli. because I have remembered their wickedness towards the Israelites. Sawuli wasabwe n'abantu Saul, who was requested by akaba people umwami w'abantu and became a human king, atazi icyo bitujwe ry'Imana, not knowing the voice of God. agiyeho kugira ngo arimbure ayirangize mareke yose, Instead of him destroying all the Amalekites, ngo ahubwo arokora abantu banini beza, but he saved the choicest men of them, arokora intama nziza, saved the choicest rams and lambs, arokora n'Agagi umwami and wabo. Agag, their king. Kubera iki? He spared them. Why? We ikintu cya mbere mukwiye kumenya The first thing you should mu know bintu nka bitanu biranga Sawuli of the 5 things that characterize Saul harimo no kudasoma ijambo ry'Imana, was ignorance of the word of God. kuko ibi bintu byari byanditse. Because this was written. Imana yabwiye Mose ngo God said to Moses, bwira Yosuwa yandike, tell Joshua to write, nzamaraho kwibuka ko abamaleki mu isi yababaho. I shall remove all the Amalekites from existence. Ubona ngo Sawuli Now you see Saul. arutwe n'uwitwa Herode. Saul was worse than Herod. Herode aravuga ngo muzane igitabo ndebe aho Mesiya azavukira. Herod said, now bring me the book that I shall see where the Messiah will be Herode born. w'Umuroma Herod, a Roman. ariko aravuga ati kugira ngo nemere ko umwami yavutse muzane igitabo ndebe. But he said, for me to believe that a king is born, bring me the book so I can read. Ariko Sawuli umwami But Saul the king ntiyakonsirita, ntiyareba aho byanditse kandi birahari. did not consult the books where it was written. And kuki indeed Imana there was. yavuze ngo bandike? Why did God say write? Kwari kugira ngo uzabikora This was so that whoever would do this azarebe icyo Imana yavuze mu myaka will magana. see what God said 100 years Iyo ago. udasoma ijambo urayoba, When you don't read the word of God, you go astray. ariko iyo usomye ijambo But when you read the word of God, umenya inzira unyuramo, you know the way to go. umenya uko bizabigenza. You know what to do and how to do Haleluya, things. haleluya. Hallelujah. Ngo we yashyize muri logike ye He acted logically. atariko Imana yaba yibeshye. Then God would be making a mistake. Agagi ni inshuti yanjye, Agag is my friend. nta kibazo dufitanye, I have no problem with him. arangije arabarokora And he saved them. kandi ngataha yishimye. And he went home happy. Hanyuma umuhanuzi Samweli Then the prophet Samuel aramubaza ngo asked him bahuye, when they met. aravuga ati Imana yangiriye neza, ati natabarutse amahoro. Saul said, God has been good to me. I came back from war safely. Uwo muhanuzi aramubwira ngo ase uko gutamatama numva, And the prophet asked, these lambs that I hear, ko ndimo numva intama, I hear bleating. ibyo ni ibiki numva? What is the bleating that I hear? Ngo aramubwira ngo And he said, ngo nizo nazaniye gutambira Uwiteka. it is the offering that I've brought to the Lord. Shimye ko ari intama yari azanye. Yes, it is ram and lamb that he has. Abo bagore beza n'abagabo beza sebo But these handsome men and beautiful yari women, kubatambira iki se bariya abo ngabo? why would he sacrifice Umwami them? Agagi se yari akenewe? Was the king Agag necessary? Aramubwira ati ibyo numvise ni ibiki? Nyamara Imana yampiriye mu rugendo. The king said, what is it that I heard? Now Saul said, God has been with me. Niho rero Samweli yateruye aramubwira ngo, This is then what Samuel said to him, ninde wakubwiye yuko ibitambo biruta kumvira? who told you that God delights in offering more than sacrifice? Ninde wakubwiye kwitonda, ninde wakubwiye ko ibitambo biruta kwitonda? Who told you that all offerings are greater than to hearken the voice of God? Arangije aramubwira ngo, And he said to him, kuko wanze kumvira Imana, because you have rejected the voice of the kuko Lord, wanze kumvira Imana, because you have rejected the voice of the Lord, Imana ikwambuye ubwami. God has rejected you as king. Imana itugirire neza. God be good to us. Guca bugufi no kubaha Imana, Being humble and obeying God, no kuba imbere y'Imana, being before God, biturindira mu masezerano. protects us in the Habaye promises. ikintu gikomeye. There was a great thing here. Amaze kumubwira gutyo, When he told him this, umutambyi aragenda, Samweli agiye kugenda when Samuel went his way, ngo
Sawuli utararezwe, Saul was not Sawuli utazi trained. amasezerano, Saul who did not know the promises, ngo abasingiriye ku ikanzu y'umutambyi, grabbed the robe of the priest, amucira umwenda wo hasi, and he cut the hem of his garment, aramuhindukirana. and he turned to him. Samweli abwira Sawuli ngo, And Samuel said to Saul, Imana iguciye ku ngoma. God is removing you from being king. Murumva ukuntu bikomeye, kuko ntiyumviye Imana. He did not fear God, obey God. Icyo tubonye ni cyanga, What we see here is this: kutumvira Imana, not obeying God, kutagendana n'Imana, not walking with God, bituvana mu kugubwa neza tubana n'Imana, takes us away from living well with bidutwara God. byose, It takes everything away from bidutwara ibyo us. twari dufite. It takes all that we had. Tekereza wibaza Now impamvu think and ask yourself uhora mu why tubazo nk'utwo you ngutwo, always encounter such problems. ariko nuko It is because uraza gusanga utubaha Imana. you will find that you do not fear God. Biravuze ngo banyubahisha akanwa, He said they fear me with their mouths, imitima ikamba kure. but their hearts are far from me. Irinde utekerezeho rero. Protect yourself and think about it. Nihuse ngiye nko mu gitabo cy'amateka, Now, if I go in the book of Chronicles, uraza gusanga nawe mbere yuko ava ku ngoma you'll find that even him, before being removed from the throne, bamuciriye igishura, bamuciye ikinyita cy'ikanzu. they tore the hem of his garment. So, Imana ibaho umugisha cyane. David tore the hem of his Turagira garment. ngo si Sawuli wenyine, It is not just so. We tugira ngo tubereke abandi bantu bananiwe kumvira Imana. want to show you other people who fail to obey God. Bamaso wumvira Imana. Be wide awake and obey Umuntu God. wa mbere tuza kureba The ninde? first person we'll see is Turareba uwitwa Adamu na we'll Eva. see Adam and Eve. Haleluya. Hallelujah. Murebe Adamu na Eva. See Adam and Eve. Ese bo bakoze ikihe cyaha? What sin did they commit? Imana yarababwiye ngo, God told them, irababwira ngo ntimuzarye thou shalt not eat ku giti kimenyesha ibyiza n'ibibi. of knowing good Aho and mubisanga from mu evil. itangiriro When this you'll find this in ibice bibiri Genesis umurongo wa 16 chapter 2 verse n'umurongo wa 16 17. and verse 17. Ingaruka yavuyemo ni iyihe? And what consequence came from it? Barakiriye, They ate from the fruit of the bashutswe tree na of Satani. knowledge of evil and good. Satani amaze kubashuka, When the devil had tricked them, ingaruka bakuyemo ni now izihe? what consequences did he? Ingaruka ya mbere The first consequence ni uko birukanywe muri is that they Edeni. were cast out of Eden. Icya kabiri, Secondly, bihamagariye urupfu. they called death upon themselves. Icya gatatu, ibyo baryaga bitabavunnye, And third, the food they would get without toiling, batangiye kwihanagura icyuya ngo bayibone. they started toiling and sweating to get it. Icya gatatu Third thing, ni uko umugore yagombye kubyara ababaye atari the byateganijwe. woman now had to conceive in pain, which was not prepared before. Ubwo uvuga ngo iyo ubisomye ubisanga mu itangira ibice bibiri, When you read, you find this in Genesis umurongo chapter 2, ibice bitatu umurongo wa 24, chapter 3, verse 24, cyangwa Abaroma or Romans ibice bitanu chapter 5. umurongo wa 12. And verse- So, urumva kutumvira Imana kwa Adamu na Eva, The disobedience of Adam and Eve. Imana yabwiye ngo ntimuzarye gusa. Just God told them, do not eat. Bamaze kurya But after they ate, ntibumviye Imana, barariye. they did not obey God. They ate. Ntibumviye Imana, They barariye. did not obey God. They ate. Bamaze kurya birukanwa After they ate, muri Edeni. they were cast out of Eden. Ibyo baryaga biboroheye barya barushye. They were used to eating food without working for it. Now they had to work for it. Abantu bose tuzanirwa urupfu. And death came upon us all. Banza urebe impamvu utari aho wagombye kuba. Seek and try to know why you're not where you should Kuki be. wirukanwe? Why were you cast away? Kuki wavuye aho wari uri? Why did you live where you were supposed Tekereza to ko be? utumviye Imana. Think you did not obey God. Turatekereza abandi babiri, We think of two other people, uwitwa Nadabu na Abihu. Nadab and Abihu. Abo nabo bari abatambyi, These are also priests. ngo ariko bagiye gutamba When they went to give the offerings, ngo bajyana umuriro udakwiriye. they went with a fire that was not worthy. Bajyanye umuriro udakwiriye They took an unworthy fire, cyangwa umuriro wari umenyerewe. or the fire that was normally Ni used. ukuvuga ngo bajya gutamba ntibihaye agaciro kujyana wa muriro ukwiriye. So when they went to give the sacrifices, they did not give value to the customs of taking the usual fire. Ni ukuvuga ngo ikintu cyabayeho ni iki? Kutumvira Imana byakomotse kuki? Where did the disobedience come from? Bajyanye umuriro udakwiriye, They took unworthy wood for fire bakora ibidakwiriye. and did unworthy deeds. Icyabaye ni iki rero? So what happened then? Ingaruka zo kutumvira. The consequence of the disobedience. Umuriro wavuye ku gicaniro w'Imana Fire came from the altar uraza urabatwika bagwa aho and ngaho. burned them, and they fell there.
nibuka ko Imana yabwiye Mose And I remember that God said to Moses ngo nabwire Aroni to speak to Aaron. arabwira ngo uzacana umuriro udakwira azapfa nk'uyu And nguyu. whoever shall bring an unworthy fire, he shall die of this same fire. Igitangaje And the surprise is Imana yarabatwitse God burned them, ariko imyenda ntiyashya. but the clothes were not burnt. Dufite abantu bahiye umutima, We have people whose hearts are dufite burned. abantu baguye byarangiye, People have fallen already. bambaye ikanzu y'ubutambyi, Backslidden, and they're wearing the priestly garments. baracyakora umurimo, And they're still working and ariko mu ministering, mitima yabo but in their hearts, ntago byajemo. nothing. Ayo magambo mwayasanga mu Balewi You find this in ibice Leviticus 6 chapter 6. umurongo wa 10 na 12. Imana itugereza 10 and cyane. 12. Si we wenyine, He is not only him. reka tube na Mose ku ngaruka See byamubayeho. Moses, what happened Ni to him? ukuvuga ngo Imana yabwiye Mose God said to Moses na Aroni ngo and Aaron bagende babwire igitare to go and speak to the rock kibaha amazi, to bring out water. ariko ntibumvira Imana But gutyo. they did not obey God. Ahubwo icyo bakoze ni iki? What they did is this: Baragiye bakubita urutare they went and struck the rock inshuro ebyiri. twice. Murabisanga mu Kubara This you find in ibice Numbers 20 chapter 20. umurongo wa 11. And verse 11. Imana yaramubwiye ngo bwira igitare, God said, "Speak to the rock," ariko aragenda ararakara but he was angry akubita igitare and kabiri, he struck the rock kandi twice. igitare cyari Kristo. And the rock was Christ. Urutare ni The Kristo. rock is Christ. Arakubita kandi yavuze ngo bwira. He struck the rock, yet he was told Amaze to speak to the kubikora. rock. And once he did this, Ingaruka yo kutumvira yamujeho ni iyi: what consequence came to him because of this? ntiyemerewe He was not allowed kwinjira mu gihugu cy'isezerano, to enter in the promised land. ntiyemerewe He was not allowed to kwinjira mu gihugu enter in cy'isezerano. the promised Iyo land. tutumvira Imana When we are not obedient hari to God, Kanani duhomba. there is a Canaan that Toma we miss. selema ndalabasi. Hallelujah. Wangu iyo tutumvira When Imana we do not obey God, layazima hanefola rakosa. Iyo utumvira when you Imana do not obey God, hari Kanani utajyamo. there is a Canaan you do not enter. Iyo When utumvira Imana you do not obey hari ibyo God, utageraho. there are things you do not achieve. Ntiyemerewe. He was not allowed. Urabisanga mu Kubara You will find this in Numbers ibice 20:11. chapter 20 verse Twihuse 11. cyane. And if let us hurry, Nari namuvuzeho. I had spoken about Nari it. namuvuzeho ni Samweli, ntabwo mbitina, Samuel. ni Sawuli. It is Saul. Nari navuzeho Sawuli Saul. utaremeye kurangiza gahunda y'Abamaleki nk'uko Imana bivuze, Who did not accept to kill all the Amalekites, ahubwo arokora intama, arekura n'abantu babyibushye. but saved the fat, the rams, and saved the people. Hano hari akamagambo nkunze cyane The words that I'm loving here. ngo Imana yahise irangiza isezerano ry'uwo munsi. And on that day, God terminated His promise. Yahise irirangiza. He terminated His Indi promise. myaka yose yayoboye Imana itamuzi. All those years that He lived after that, God did not Turaza know him. kureba undi muntu w'Imana witwa Uza. And we'll see another man of God called Uyu yari Uzzah. umutambyi. Uzzah was a priest. Yari umutambyi kandi ubaha Imana. He was a priest who feared God. Arangije ngo akora ku inka zari zikoreye isanduku y'Uwiteka. And there were cows, rams that were carrying the Ark of the Covenant. Ngarangije ngo itsikiye. And when it stripped, Ikosa yakoze niki ngo itsikiye. when it stripped, Ajya gufata. he went to hold it. Agiye kwifata ingaruka zamujeho. And when he went to catch it, what Yahise happened apfa to uwo him mwanya. is that he died on the spot. Abakurikira Bibiliya ubundi uyu mugabo yazize iki? Those who read the Bible, let me ask you, why did he die? Uribwira ko yarenganye? You think that he was innocent Ushingiye uko ubyumva ko yararenganye. because of your understanding. You think Ariko he was ukuri guhari innocent. ntiyarenganye. But the truth is that he was Uzi innocent. uyu nguyu yari umutambyi. He was a priest. Uza yari umutambyi. Uzzah was a Kandi priest. mu mategeko y'Abisirayeli cyaraziraga kikaziririzwa. And in the law of Israel, it was forbidden. Isanduku yajyaga ku bitugu by'abatambyi. The Ark of the Covenant will only go on the shoulders of the priests. Noneho kuko isanduku yaje ku nka And now because the Ark of the Covenant came carried by iturutse mu cows Bafilisitiya, from Philistines, iturutse mu Bafilisitiya, from the Philistines, yagombaga kugera mu Bisirayeli it had to get to Israel, bakayikura kuri izo nka and they would take it from the cows, bakayishyira ku bitugu byabo. put it on the shoulders. Ntibakoze umurimo, They did not do the work, ahubwo ibyo abapagani bakoze nabo barabikora. but they did what the pagans also did. Inka zitsikiye When the cows
tripped. ajya kuramira isanduku. He tried to catch the ark of the covenant. Ntizagombaga gutsikira. They were not supposed to trip. Yagombaga kugera mu Bisiraheli The ark of the covenant was supposed to be in bakayishyira ku Israel. bitugu byabo. Put it on their shoulders. Ntukigane ibyo abapagani bakora. Do not imitate the pagans. Ntukigane ibyo abantu bakora ku Do not ruhande. imitate what people do on the side. Yarekuye inshingano He forsook his responsibility. abikora nk'uko abapagani babikoze, Did as the pagans do yiha kujya kuyiramira. and tried to save it. Imana iramwica. And God killed him. Iyo aza kumvira Imana agaheka isanduku, Had he obeyed God and carried the ark of iyo aza kumvira Imana by'amategeko Imana yateganije, had he obeyed the decrees and the statutes of the babona Lord, isanduku y'Imana akayishyira ku and when he bitugu, saw the ark of the covenant put on his ntacyo yari shoulders, kuba. he would not have been harmed. Reka nkubwire, Let me tell you, umurimo Imana yagushinze the work that God gave you to do, ukore wubashye, do it with reverence. bikore yubashye. Do it with reverence. Yahise apfa uwo He mwanya. died on the spot. Samweli, igitabo cya Samweli cya kabiri, Second book of Samuel, ibice 3 umurongo wa 2. chapter 6 and verse 7. Ngiye kureba umuntu wa nyuma. And we're going to see the last person. Ni umwami witwa Uziya. It is a King Uzziah. Umwami witwa The Uziya King Uzziah ari mu bantu bakoze ikosa rikomeye. is among people who committed great mistakes. Yiha gutamba atabyemerewe. And he tried to be a priest or to sacrifice when he was not allowed to do so. Amaze kujya gutamba, ubundi si umutambyi, yari umwami. He was not a priest, he was a king. Icyamubayeho ni iki? What happened is this. Hinjiye umuhanuzi A prophet entered ndetse ari n'umutambyi, and the priest aravuga ati icyo wakoze ntikibaho, and said, what you sohoka did wihuta can never avamo. be. Come out, Uri leave the umwami, temple. nturi You are a umutambyi. king, not a priest. Uri umuririmbyi, nturi You are a pasiteri. singer, not a pastor. Uri pasiteri, nturi A umuramyi. pastor, not a worshipper. Uri umudiyakoni, nta bindi You're a ujyamo. deacon. You are Sohoka aho not hantu wihute. Come out, hurry up. Yarabyanze He refused. ngo agihagaze aho imbere, And as he stood there, kubera kutumvira, because of disobedience, ibibembe biramufata. leprosy came upon him. Ibibembe biramufata. Leprosy came upon him. Bikimufata bamusohoye And yiruka, as it came upon him, they took him out speedily. arinda apfa ari umwami uba wenyine. And until his death, he was a lonesome king. Apfa arwaye ibibembe, Died suffering from leprosy. akarira ku isahani ye, And he would eat on his own. bamushyira mu kato He was kubera ko quarantined atumviye Imana. because he did not Ibi ni obey ibintu God. tubonye, ni These are ingaruka zo things you kutumvira see. Imana. The consequences of disobedience. Inama twakugira ni iherero, How can we advise you then? umvira Imana mu byo ukora, Obey God in all you umvira do. Imana mu byo ugendamo, Obey God in all you kandi do. ntucike intege. And do not be Hore discouraged. wizera Imana, Always have faith hore in ugendana God. n'Imana. Always walk with God. Uzinjira muri gakondo kubera kubaha Imana, Enter in your inheritance because of obeying uzakora God. ukwe kubera kubaha You'll Imana, get married because of obeying uzabona icyo God. wifuza kubera kubaha You'll get Imana. what you want because of obeying God. Iyo twubashye When you Imana, obey God, tuba turi munsi y'ishobora we byose, are under the ability of the Most High. turinzwe n'Imana, Covered by God. turinzwe n'ubushobozi Protected bw'Imana, by His might. dutabarwa n'ubushobozi bw'Imana. Saved by His might. Haleluya! Hallelujah. Urifuza You gutabarwa, want to be rescued. ubaha Imana. Obey God. Urifuza bizinesi, You want a business. ubaha Obey Imana. God. Urifuza kujya mu bindi You bihugu want to go ukeneye, in abroad ubaha countries. Imana. Obey God. Haleluya! Hallelujah. Urifuza gukira indwara, You want to be healed from disease. ubaha Imana. Obey God. Kubaha Imana, Obeying God. kubaha Imana Obeying God butugumisha mu bwisho bwisumba byose, makes us abide in the hiding place of dutwikirwe the Most amajoro High. byose. And we are covered by the Most High. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. God bless you in Uyu Jesus' name. munsi cyo Today, kwifuriza what I want for you, ikizakwinjiza mu what I masezerano yawe, desire for you that will make you enter in your ni promises, ukuba mu bwisho bwisumba is for you byose. to abide in the hiding place of the Most Tuhabeshwa High. n'iki? Then what keeps us there? Ni uko twumvira Imana, It is obeying God. tukayubaha. And we obey Him. Imana ibaha And we umugisha, fear Him. turabakunda May cyane. God bless you. We love you Nenge so much. tubasengera Imana, I would like us to uyu pray munsi for you. uhinduke May you be kandi wongere transformed today uhindukire, and transform. ujye ukurikirana iyi cano, Turn around and follow this channel. tubageraneho ubwuzu TV, Tubageraneho ubwuzu TV. uzumva amagambo You y'ubwenge, hear words of wisdom kandi iki kiganiro kirimo n'ubusobanuro, and words that are explained, kandi mu ndimi ubasha kumva, that are translated even in other languages. You uzahora can hear, ubisanga kuri iyi cano. which you'll find in Imana this ibaha channel. umugisha. God bless you. Reka tubasengera Let Imana. us pray for you. Nyaguhora ku ngoma,
Everlasting Imana Father, y'amahoro, God of peace, tabara abantu bose mwami, save everyone. utakumviraga uyu munsi akumva, And whoever was not obedient to you, watinyaga abantu uyu munsi atinye wowe, Father, whether the feared uwubahaga abantu people, may they kurutisha wowe start mwami fearing munsi you. yakubahe, Whoever feared people more than you, may they ubacira start inzira fearing nyagora you. ku ngoma, Father, make a way for them. kandi uwakoze ibyaha kubera kutumvira And whoever sinned because of umubabarire disobedience, icyaha cyiwe, forgive them in uyu their munsi sin, akwakire, and may they receive. tanga umugisha Bless kandi them ubagire neza mwami, and be good to them. abakumviye bose Whoever ubinjize obeys muri you gakondo, and listens to abari you, barindiriye help them amasezerano enter in the promise. ubinjize muri Those awaiting the gakondo, promise, abari barindiriye help them kuzabatabara enter in the ubinjize muri promise. gakondo. Father, waiting, those Hallelujah. awaiting your rescue, Kandi make mwami them meet in the Imana, land. sabye umugisha uyu And Lord God, I musemuzi, pray for this musaba interpreter. imigisha uyu musemuzi, I pray for this nawe umuhe interpreter, umugisha mwami, that you may bless him, umwagurire amarembo, umwagurire ikirere, Open doors for him. umukingurire amayira, Open ways agera for aharenze aho him, yatekerezaga, that he may go beyond kandi what he azahagarare expected. ku bututi buruta ubundi that he bwiza. may stand on good Hallelujah. Amen. Ndabimusabiye kandi I umushumba, receive and I pray for him. urakoze mwami kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Thank you in Jesus' mighty name, our Lord. We Amen. pray. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom.